ururia magereire nginya muthenya wa umuthi mataroreirwo mitu makihurwo magitunywo kira kindu kiria mahetwo andu acio tigukena makenire ni uria mekirwo na no maririkanaga na mena ruo nginya umuthi utondu ni maradirikanagia ira maranjira Wambui wecoka ringi muthenya ungi tondu acio mekire oguo ni tumoi na ni tui kiria mendaga politicians ni marahuthira goons nigetha ma intimidate aria mararugama ucio niguo uma wa uria wiho aria matumaga nguni mucemanio-ini wakwa hindi iyo ri matumanaga tondu ni monaga Wambui ni kairitu ati nigekumakio tondu goons ni cioka ati riu nigegutigana na giti but unto them a year later ndirio giti-ini kiu na no turang'ang'ana nao toma hau twacokire tugithie kundu gwitagwo Sabasaba tondu andu ni maiguite uria gwathie Makuyuri atumia enyewe maugire mugerie kwari na andu ta 2,000 haria reri-ini Sabasaba makiuga uguo murathire mureka Makuyu geria iguku mumenye ni gwitu atumia enyewe makinjira Wambui ni tugukurangira stay put and be strong we shall be there for you riria mageririe gwika maundu maria mothe mageririe gwika ri ni maremirwo makiona the soft spot iria megwika ni rori iria yarehaga indo mamicinire na kuu barabara nigetha ndigakinyire andu aya twateithirio kana twagunirwo ni thigari njenga tondu ona thigari nacio ni monaga na makona uyu muiritu tu mundu muru ni mundu wa wendi mwega arehere andu kanyamu andu na marenda kugunika aria honu ri nio matarenda magunike magituteithiriria manjirire Wambui wahota giti giki twakurehere mburi thigari cia kuu cianjirire we will protect you ti tondu wake tondu ni tuona uria andu aya marenda gugwika no nie ngigia hinya tondu ndungikigeria kuhurwo ni andu tondu we weak marageria gukuhura tondu ni marona we strong marageria njira iria ciothe mangigeria kuhota gukweheria giti-ini kiu uhoro ucio ni waheire mutisha ni waheire hinya muingi muno wa guthie na mbere na thabari ino na no encourage atumia aria mararugama hii safari ni ngumu hii safari si mchezo urageria kwirwo ukerwo but the thing is muti utari matunda ri nduikagerio mahiga ni ihi so uraikirio mahiga tondu we strong on the ground koguo kaza kamba the ladies aria marahuranira iti thabari no ni nditu muno no ni tugutobora ni undu wa hinya wa Ngai na ni undu wa favor ya andu tondu andu ona omona uria urerekerio mahigari ni maramenya uyu niwe mutongoria uria njamba you have to stay strong tajira teririo hanini niki kira happen kwanyu ogete ke wikarire hau ndirari na mundu gwitwo Grace City Grace City nake drawn at the same yes anurito bara oturanurito amitandao-ini na nginya physical yes on the ground ando wake niki kai muretigira natia kundu gutumura ona tiwe reke ngwire okay ni gwitigira na one but it's also bad manners tondu mundu etigira Wambui ni ekumucinda tondu ni ngumucinda ri nikio arageria kurehe nguni icio na tumaundu fani twa kugeria kweheria Wambui ni no ndajui you know Wambui tikau Wambui ni mundu strong ukuhota kwirugamia but not all women are like that kwi mundu uguthie atarurirwo indo ciake andu ni mahuragwo nginya makarutwo nguo magatigana makauga ko giti kiu nikio gikunjiko wacha mimi niondoke but not Wambui koguo kwina a very bad seed and bad manners ciina politicians and it's unfortunate that Murang'a na ithu very affected tondu endo akigwa last year uria kigumo gwathire ni twekete micemanio mingi muno andu makageria kurehe goons cia kuhura andu Grace City nake ni uronire uria rekirwo andu gutumwo nigetha mamugirire na maundu ta macio it is simple bad manners ciina atongoria nacio ni atongoria aria turamarora tukauga atiriri you have to go tondu ndungihuthira yuthi itu ukamahe 500 nigetha mathie mathararie micemanio ya ariangi it is just wrong na kuu ni kuonania atiriri wewe ta mutongoria you have failed tondu kwa atongoria mata campaign last year Mheshimiwa Tade Nyoro ndekirire poster gwake Kiharu not a single poster ndahuthirire ciringi one imwe wikira poster
because the people ake ni mamenyaga we are re-electing him ni undu wa wira uria arutite riu andu aya maremetwo kuruta wira wao ri no mahuthirire act of intimidations, no mahuthirire nguni, no mahuthirire borithi, no mahuthirire atumia uru nigetha magerie ki gucoka giti-ini kiao. Wira wao ni kumaremora umaremete na nikio marageria njira o ciothe kugeria ku intimidate aria angi mararugama. Munyui, yes, ndathikiriria wa boy ni ndegwa guns nia. Yes, nigwa yuthi acio rauga marahirwo 500. Immediately etikira 500 oke agucinire ngari ikuite mitu. Immediately etikira 500 oke ahure atumia. Nigwa atumia maruga ati tukihuru. Acio ni guns. yes, yeah, yes, immediately mundu etekira kebesa ici uthie uthararie. The most unfortunate thing kana uhoro uria we wakiha muno ndurahuru ni mubaruhia ndurahuru ni mukalenjin urahuru ni mundu uria ta mundu auga haha kikulacho kingoni mwako urahuru ni mundu uria we haha hakuhe muno nawe ukui wega muno. Yes. Uhuru Kenyatta arauga atiriri rekei tugie na kindu gigwitwo siasa cia thayo. Na actually ono ngirora thiini wa kiama ni kurikana kira kio ndi kwenda kuigwa irumi. yes, yeah, tugwikatia agikuyu tondu ni oturaririria nikio turaria ruthiomi ruru agikuyu uhoro umaingire atiriri kana ni wambui wa thurwo kana ni ucio ungi wa thurwo kana ni Grace City wa thurwo kana ni mundu gwitwo Munyui kana ni Njau yeah, mwathura o mwana wanyu. yes, you get yes, o mwana wanyu niwe wa thurwo tugwikatia tweherie uhoro tondu ha ici ni ikirire mitheko tondu it is a brother against a brother, a sister against a sister. absolutely. It is sad at the niturari horo wa gunism gikuyu na murangana kuria kungiri mugiku no urahura mugikuyu na kuo Githumo na Baruya na makarwa na arengi marakirwa na Njaruo na andu aria mararwa nao. The point is uhoro wa guns no muhaka uthire na tutigatuike ati he guns njega he guns cia mweno he guns cia kwa he guns cia mweno uri ungi. The solution ni clear guns na andu aitu tiga matenda agwitikira ri. We also need to improve as voters. The quality of voters no muhaka improve na dirauga uguo with a lot of respect. Todo nithu to motivate leaders. By the way, ugithoma incentive theory yugaga mundu aikaraga uria aikaraga kana ageka uria arekaga kana akagwika kuringana na incentive ira araheo kana motivation ira araheo. Agikorwo we mutongoria waku umuonagia kiria urabatara no 500 no uragia nduri mundu ucio ari athaga 500 tu ona ndagakwira policy yake ndagakwira githomo gwika atia kana gwika atia agikorwo inyui mucaguranaga as long as wabui wanyu tu ni araremirwo ni kwaria ku mutingi mucagura mukuga ndanaria ri na ni muroni uria ingatirwo ri ndarenda gwaria ri mugiuga mundu ucio no mukumucagura na ataritie kana aritie ri mwa incentivize mundu urehaga guns atigane nacio to ni aramenya no ingata wabui wanyu tu mundu ucio no tukumucagura. Every time we ciringi ya politician na ya determine uria kuvote umenye wa incentivize mutongoria ucio ethe bia cia gukuhaka to ni aramenya wedu irabata na rami. Nderirwo ni my friend na ni mubunge sitting akiuga andu aitu ni very interesting. Ungimwira ekwenda basari ya ciringi 500 kana fara ya rami igere hau ja agiuga he basari ya ciringi 100 moigana. Now you must understand hari arokira come from. But gwisi no muhaka ru turore horo wa riri ni tupanishagi mundu rarehe gunzire ni tumupanishagi na kwa kumucagura kana ni tumuheaga kura kugo tukamuonia atire incentive werehe guni uraga andu ikore uweka ni tugagucagura kuro mundu no aheo punishment kana incentive yakuga nweka uguo nawe gitiriganirwo nikyo ona wathie kiama kiriku tondu rakorwo andu acio ri ningi siasa ini cia kiama no ukoraga ugunism tondu rakora he andu barenda kurugama na DCP ni eri ni strong kugo no muhaka riu ninge matamuranire hau kamwiria mokite ninge macamania na Jubilee na ciama iringi na UDA macamania ha rugongo. What we are saying is no muhaka riu tuteithie ku improve quality of voters na quality of voters ni civic education mundu wa nyumba na ndikora guo kuo county cia komire toro na by the way
wira wa gwika civic education wa county government niwe hetwa under section 900 ya County Governments Act. Umuthi Mike Jenga ura expect muthuri ni ali wega muno iga nito clear ndo thende to kumainukia no turamainukia vuta uria we hori nio integrated development plan ya county ni key nio annual development plan ile ruta wa mwaka muthini wa county integrated development plan ya kufanga mitaratara ya county ni key nio toi mahau ati ni gukoro na county budget estimates cia besha uria riwe guhuthika ni aramenya mutaratara taru urari ho urari very controversial na kule gwitu Kiambu county fiscal strategy paper ira yuga county kuona besha cigana mwaka uyu gwitu ni billion 26 billion 26 ri mukuhuthira na project iriku na project icio mukihuthira ri mugwikate niguo besha icio huthike wega itekuyuo ni andu igana ungiruga mahaha ona andu ara mathiete thuku na kuria kungi akure CFSP ni ndui haya tuli twarikia maundu macio ni mwerirwo maundu no ungikwira supplementary budget ni kina ndikuo korokoragwo kuria riu mitaratareta imahoni werehagwo riu ikafandu governor na andu arenge na president na bunge makaruta besha makarehe mitaratareta imaho emergency magekati kugo twaga kugia na kiundu gia from now moving forward na TV ici na kuria kungi kuonia andu atiriri maheni mokagira haha mundu ucio rikoragwo incentivized wrong kugo bado no aga make mistake I can guarantee no aga make mistake na no jire my brother gutiri hindi politician makahatwo the tondano his excellency Gachagua rakiro deputy president no akoretwe mubunge ndugiwa mahatwo the tondu raigo nake ahatwo na nguci riu hau no ndinauga we ahatwo ngoro kinya mwiri wona gatiriri ndenda riri ukiaria ri tondu kuga ri uge acio the less iron nayo what you are saying is what you are saying is ona tukiroraga siasa ri tucirore na njira ya kuga atiriri mwene kiamari in terms of incentive we vote agikororera my sister haha we ukana tigiti wa DCP ore wona koguo nake mheshimiwa Gachagua ena responsibility ya kuga nayo DCP no ri tigiti uyu uri mukara-ini haha na mugeka process ile yagirire na that one I am guaranteeing you na nijuite rune kwa jithiru conversation niyo nikoretwo yo tondu na Jubilee ndiarire mathina ni kindu kingi mucemani ora wekirwo haria mwikawa we bypass niguo aninire kiama tondu gwathia ukerwo we angani uyu watuka we thina mbere so let us incentivize atongoria ciama na o matuhe process ile yagirire ya party primaries niguo kone muthuri wa ne otigitire aya ngiona ni mona muthenya ati my sister no ashinda tigiti uyu ona meguko gothe magituika na tiwe mona tigiti na process ino tondu ni voters o aria magathi wikia kura kuria no manengera no uyu ri niki kugiria mamurumirire kuria mamuhe tigiti no ukoraga kahinda karari ho ri mundu rakoragwo na tigiti ti ura ndume kwendaga na riu ni amenya we aranidio kunengera munene wa kiama kanyamu munene wa kiama ne amune tigiti na inyuiru mugoko kuyuririria mwayuririria ri mundu ucio nathi hau kaferafere na hinya wanyu ni aramenya hinya wake nduraima kuri inyui koguo na ni nyuma mwirire wete tigiti okuri uri ruta fata ndugoke nongi uke no riku na no wega no process ino yahuthika haha ri no ni very critical tondu kiama kiria popular thini wa itura ri kana region ri kiu nikio gikarehe atongoria a region iyo koguo process ile ya guthucuju niguo muthuri one andu aria arenda ri aria magiu ni gukorwo haria ri ingikorwo nayo ni afasha kidogo ri ugukora bado wakorwo na andu bado matari ya wendi mwega and I'm saying this appreciating ati ni de Jubilee to ndakire haha ngamwira ai munene ni mwero Linda Mama ni rathira twari na my sister tukamera Linda Mama ni ekirwo haria manifesto ni rathira mukaga wetiga we kwanza hana dynasty wara ma dynasty mudani mudo kana kaboda boda hali no gagane sawa mutirete kia tukoga housing ni ekirwo manifesto ine mukaga ikiri nyumba ikiri njega rami takiri yago tugithiora twathire kiama kira kiri most popular ni UDA gave us all our elected leaders literally among Kenya region majority of them a good majority a big majority euphoria umuthire ni kurira andu mararira kugo tikiama ona kiama gikiaga kana kihana ate ririkana mundu ucio ratuika no wa tigiti
is very very important as well. Na nikio process ya ukinya haria niguo mundu ucio keri. Na riu ti horo wa miaka gukura kana kunyiha. Kana kuraiha kana gutunguha kana gucekeha kana gwika atia. It is about the thinking. Mundu reciria mawira ma andu ethi mangiuma. Governor yuri atiriri niki kiratuma njukire rucini thiaga TV-ini kuga uria nguheana bursary cia university na function ya university education, secondary education na primary education ni national government ni president no ni digicirio regio ya besa ndware youth polytechnic yo thondeke plumbers makorome na githomo kia meri 3 thondeke electric ando marathondeka thimu ici ciothe turathondekerwo wethaga andu no ukire CBD ndungithondekerwo kwanyu gatauni karia ke hau jethe andu mareka plumbing andu mareka electricals andu marekira ici cio nyumba mic ndegwire makiheo ritwa rure twatendegwire of course no mahe maritwa mega ona driving school mudu wa nyumba governor ndukiota gukawa na ka driving school andu handu ha kuriha na ndirego kuhura biashara ya mundu ri ugakorwo he mundu ngiriha 2,000 riu urakora MP no roya base yake arihire andu niguo maike driving no wewe na opportunity au korwo polytechnic yaku na ka driving school no drona atiriri mwana ucio agia driving license ri na agia ka plumbing course ka gakiria ri ukora wandika andu 5,000 twina graduate 20 kana 30. So we are saying no mwakari tugie na mwandu na meciria matiganite na aciari nao metikire ati andu aria by the way thiku icio na maratwandika mawira na twina degree icio mike na ni nyinga ingi ona ingiona matire nacio no rakora ndi kuthio kamuna munene ni ona ndagiuka na dirauga degree no juru andu mathome degree but we are saying there was wisdom thini wa national andu madraftire katiba makiuga function ya county government ni maundu maria marahutia raia kuma level iria cia thibitari magoka up to level 5 ati darakira hau icio national referral hospital ciake kugo na maundu ma kunyita maundu ma employment ya andu akawaida mundu wa kawaida akorwo wira araruta ri tie gucindana na national government ati no waraheana seki ati no woreka atia ona relief no waraheana no woreka maundu maria mangi leke tugie na mutaratara urarongoreria andu. My point being leke tukorwo na atongoria riu mundu arokaga kwira manifesto yakwa nino ne hano na mukame interrogate tondu kwina andu I'm happy about Gen Z's by the way riu andu matirahota kwihitha riu no ngiuka na mutaratara ukiugaga ati uri thondekaga na mieki ambataga na iguru icoka na thi mundu ucio ne ukwira iyo ti possible na ga saitira haria atari possible so my take being leke tugie na improved voters by way of civic education andu itu magie na kuonio makamenya MCA ni aratuhenia ai come on mundu ureto mubunge wa National Assembly ri ni atuhenia mundu ureta women rep ri na ndare aracaguru ndare aramenya etagwo woman rep ri aga mundu ndaramenya arathie kuruta wira uriku oya ati andu aria twitaga magiru ni kuheo kaundu ga kuongerereka hanini ri ni atumia no ndararikana atiri giti kiu ri in terms of affirmative action hena youth hena andu mena maliva gina disability hena andu akuru hena andu aingi no bado no mubunge wa National Assembly in terms of registration, oversight and representation ugakiuga atiri no magatukinya hau turani atiriri the quality of the person we end up with ika determine largely ni maundu maria twaka deliberately kuonia voter itu kana raia itu kana andu itu kumotivate andu aya na njira ire yagiri na motivate andu othe kuma arugami na kinya ene ciama tondu ciama kiama by the way na kiori ni giteithagia tondu wina numbers ha iguru policy cia kwitiri guaga mitaratara yo raigua ukienda gwikari ndurikoraga ningi mobilize muno tondu rahota kuigania bunge kwanza giko ni mitaratara ya gwiteithia tondu uria maringi ni meguthondekera no na andu akorwo mitaratara ni ya gwithu tondu ningi maringi matuike ni ya guthukia no magithukagia mario mario ndenda guikiria utanaikeria njenga heki urio kunjurite niwega ngirie ha munyui tondu ni ndikwenda bara nyambe njuge ndia njugire ni ndinari horo arigathe wa Gachagua tukirie kwa MP ndenda gukiria riri ni ndinari horo arigathe wa Gachagua ate ndauga hato rigathe ari mentor wakwa 2022 na ni andeithagia ni ndauga atiriri onake turakihata andu nake ona ndegwire akiwa fagia of course ndauga atiriri andu atwa hatari
tuhate na tumaikirie kihato kiu mathina kio niguo ndauga na number 2 nacio ciama iria twina cio ri o haha no hau ndenda gatikore ri ona cio ri tondu ciekuo nyingi ri itige guturia andu kiama gitige guthambia mundu ni okire kabiti yake ya bia akiura nacio riu oke tondu ena igweta na twari nake bunge wengiri oke riu ningi akirio ni kiama giki tondu ena igweta ona ndekaga siasa moka ndagika ya muico mwarikia gwaka kiama kuria ground niguo moka ndagika ya muico makagutha kiria maragutha makeherera ene ciama marore wega muno haha gutire gukiria mundu waheririo ni muingi eheririo tondu ti mwega ni mukora na ni ire indo mambe mainuke merorere tugia kathirika. Asante deda tu ikirie Wambui, keep it up, don't turn back. No adoreto gutoria group mutithi makugeithia muno ndona mundu uretwo Mama Sako nake ni akugeithia sana. Mama Sako ni ndanyita SMS yakwa, asante sana. Ni drone oginake SMS ni nyingi kwaje iria ciukite guku kawaruwe ni nyingi muno nigucithoma niguthoma ciothe ore iroka na mbere. Wacha tuseme ukweli, wenye walikuwa wanachaguliwa na chama uria wauga hawafanyii Wanjiko kazi. Sasa hawana bahati, ndio wameanza kuleta goons. Ni maana amenya ntikuwega ko makarehe kiria goons. Asante sana mudo gwetwo good morning. Ni guneta mudo letwo George umana very nice. Hi, it's George. The solution is remember we are family with the same blood. Absolutely. Without only what makes us different is the language, and let's be happy all the time. Asante sana. Tudhie na bena ukoloto kehujia thayo. Anywhere we go, leka ituhujia thayo. Tabarira ya kimuri shesheni ya Inooro TV toikirie. So kaida atare kunene. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real